Samachi chimikuna. Samachik shimikuna. Jesús minirka, sardes pitandanakushka krihkunapak angelman pishkishkay, Dios pak kanchis espíritu kunatapish, kanchis lucero kunatapish charikuhka kashna minikon. Ñukaka, kan imallata rurakushkatapish, kawsakushpapish wañushka shinallata kashkatapish yachanimi, kutin rikchariyari, kan imalla allita rurakushkataka, manarij tukuy chiriyakpi allichiyari. Ñukaka kan imallata rurashkataka, Tayta Diospak ñawpakpi manarij alli kashkatami rikuni. Chaymanta imalla yachachishkatapish, uyashkatapish alli yuyarishpa kazuyari, mana allita rurakushkamanta kutiriyari, kan mana rikcharikpika, ñukaka kan mana yuyashka horaspimi, suwashina kambagman shamusha, shinakakpipish, kay sardespi kawsaq kankunapurapika, ashakunallami churanakunata mana mapayachishkakuna, paykunaka alli kawsaq kashkamanta, yuraklla churanata churashkami, ñukawan puringakuna, millayta mishakmanka, yuraklla churanatami churachisha, paypak shutitaka, kawsanaman rinapak libromantaka, mana fichashachu, ashtawanpish ñuka yayamanpish, paypak angelkunamanpish, payka ñukapagmi nishpami willasha, rinrinta charikka, kriktananakushkakunaman Diospak espíritu willakukta uyachu ninmi nishpa kishkay, Apocalipsis 3:1-5 kama. Ñawpa punllakunapika, Sardes llaqtaka, tukuykuna riqsishkami kashka, nipi paykunata mana mishay tukushkata, paykunapak ayllu llaqtataka, sinchi hatun yaku rumi hawapimi shayachishkakuna, chaymantami paykunaka imata mana manchashkakuna. Chashnakakpipish kay pueblotaka, ishki kutinmi preso apashkakuna, kallaripika Ciro hatunmanta, chaypuk washaka Alejandro hatunmanta, kutin chaypakka, shuk lugarmi tiyarka, mana alli shayachishka, irkilla shina nitukunchik, shuk chakiñanmi tiyashka, chay rumikuna chawpipi pakalla, chay llaqtapi kawsaqkunaka, chay ñanta shamunataka mana suyashkakunachu. Chaymantami Apu Jesucristo kapaqta nin, yuyaypi kawsakungi nin, imamanta, kaymi shuk sinchita rikuchik yachachina kan, Sardespi tananakushka krikkunapaqka, paykunaka yaykurishkami karka, espiritualpi dormirinamun nitukunchik, wañushkashinami karkakuna, paykunaka ya Dioswanka, shuk alli apanakuytaka mana charirkakunachu, paykunaka krirkakunami, kayta chayta ruakunchikmi nishpa, shinapish kungarishkakunami karka, manda Jesuska tigray tukushkata shamuy tukushkata paykuna mana suyakushka horaspi, imashinami tuta suwakuna shamun. Sardes iglesiapak mana allika karkami, paykuna imata ruakushkapi, chaymi paykunataka llakichikurka, chashnakakpika enemigo kayachanmi, imashina ñukanchik shunkukunata ya Diosmanta karuyachinata, shinallatak ñukanchik espiritukunataka kay chay ruraykunapi okupanata, shuktikunapak ñawpakpika, ñukanchik krikashkaka chaskishka kay tukunchari, shinapish hawallami kay tukun, shinapish mana alli Jesucristowan kawsaq apanakuy chukan, imatatik Apu Jesuska Sardes iglesiaman kanin, yuyari imatatik chaskirkangi, paymi ñukanchiktaka convidan paypak shimiman tigrachun, sakinami kanchik ñukanchik shunkuman yaykuchun, yuyarinami kanchik paypak huyika may hatun kashkata, willanami kanchik paymanta ñukanchik karuyashpa masnata llakichishkata, ya Diospak ñawpakpi ñukanchik imashina kashkatataqka mana umay tukunchikchu, ama ñukanchikka ya Diosmanta yachashkallawan kushikashun, ashtawanpish Apu Jesuswan comunionpi kashpa kushikushun. San Lucas 12:37 nin, chashna chaparakukta amu hapikpika, chay runaka kushikungami, chay amuka paykikin sumaqta allichishpa tiyachishpami karanga, chashnataqmi kanga. Misión Chasqui Uyachirka, Samachik Shimikuna, ashtawan yachangapajka, correo electrónico misionchasqui@gmail.com mankishkay, pagillata guyashkamanta.